Pozdrav svima i drago nam je da se ponovo vidimo. Danas vam želimo pokazati moćno prirodno gnojivo koje možete sami napraviti kod kuće i njime prihraniti svoje sadnice rajčice, krastavca i paprike za brži rast, jači korijen, jake i zdrave listove, masu kvalitetnih cvjetova, a poslije za duplo više zdravih i kvalitetnih plodova. Pa ostanite do kraja videa i pogledajte pripremu ovog visokopotentnog prirodnog đubriva. Sredina je proljeća, uveliko se završava vrijeme presađivanja rasada i biljkama sada nedostaje hranjivih materija, čiji nedostatak može usporiti njihov rast i razvoj, pa im je potrebno dodati prihrane, da bi ostale snažne i zdrave. Važno im je obezbijediti mnogo dodatne hrane, koja će im obezbijediti što više potrebnih nutrijenata, da što bolje iznesu sezonu i za što više zelenih listova, masu zdravih plodnih cvjetova i što bolje plodonošenje. Da bi stabljika bila jaka, listovi zeleni, a plodovi jaki i sočni, vaše povrće treba mnogo nutrijenata, koje će uzeti iz zemlje, stoga je veoma važno kontinuirano obogaćivati zemljište, da biste imali što zdravije i što kvalitetnije povrće. Prirodne pripravke izrađujemo i pripremamo svake sezone i dodajemo ga svom povrću i veoma smo zadovoljni postignutim rezultatima, stoga ih toplo preporučujemo i vama. Prirodni biljni pripravci mogu značajno poboljšati zdravlje i otpornost povrća. Redovito zalijevanje ovim hranjivim rastvorom jača korijenov sistem, potiče rast i čini biljke otpornijima na štetočine. Osim što obogaćuje tlo mineralima, djeluje i kao blago sredstvo za zaštitu biljaka. Preporučuje se koristiti ga razrijeđenog i primjenjivati jednom sedmično u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Zalijevanje povrća prirodnim pripravcima sve je popularniji način održive njege biljaka. Ovi rastvori, pripremljeni od biljnih materijala, gnojnica i kompostnih ekstrakata, bogati su mineralima, mikroorganizmima i enzimima koji potiču rast i jačaju otpornost biljaka na bolesti i štetočine. Posebno su korisni u periodima intenzivnog rasta, cvjetanja ili formiranja plodova. Njihova primjena ne zagađuje okoliš i omogućava zdraviji i ukusniji urod. U komentaru nam napišite odakle nas gledate i pratite i kako ste zadovoljni dosadašnjim sadržajem na kanalu i ne zaboravite zapratiti kanal kao znak podrške. Hvala! Znate li da u vašem dvorištu možda raste pravo zeleno blago? Kopriva, biljka koju mnogi izbjegavaju, može biti tajno oružje za snažno i zdravo povrće. Naberite nekoliko kanti koprive. Koprivu možete naći svuda i jedna je od najpotentnijih biljaka u prirodi, kada se govori o spravljanju tečnog organskog đubriva. Usitnite je, pokiselite u buretu, zalijte vodom i ostavite da fermentiše do 7 dana, u zavisnosti od vanjske temperature, uz povremeno miješanje same smjese. Ako je vanjska temperatura visoka, moguće je da se proces fermentacije odvije i brže. Kopriva je višegodišnja zeljasta biljka poznata po svojim žarnim dlačicama koje izazivaju pečenje pri dodiru. Iako mnogi izbjegavaju kontakt s njom, kopriva je izuzetno korisna biljka sa bogatom istorijom u narodnoj medicini, poljoprivredi, ishrani i kozmetici. Kopriva obiluje azotom, potiče rast i razvoj biljaka, kao i stvaranje klorofila, te privlači gliste u vaš vrt. Biljke koje usvoje organsko gnojivo od koprive su zelenije, čvršće i otpornije, a njihovi plodovi mnogo ukusniji i mirisniji. Procijedite 1 litar fermentisane koprivine smjese. Pripremite veću kantu i u nju dodajte 10 litara vode i 1 litar fermentisane koprivine smjese.
Smjesa je spremna, možemo krenuti sa zalijevanjem našeg povrća. Dovoljno je oko 150 do 200 ml smjese dodati svakoj biljci. Rastvor koprive je odličan za povrće zbog svojih hranjivih svojstava i prirodnog stimulativnog dejstva na rast biljaka. Kopriva je bogata azotom, gvožđem, kalcijumom i drugim mineralima koji podstiču rast mladih biljaka. Jača imunni sistem biljaka, biljke zaljevene rastvorom od koprive otpornije su na bolesti i štetočine. Poboljšava strukturu zemljišta, dodavanjem koprive u zemljište, poboljšava se plodnost i mikrobiološka aktivnost zemljišta. Prirodni je stimulator rasta, enzimi i fitohormoni u koprivi podstiču brži razvoj korijena, izdanaka, listova i plodova. Ekološki je prihvatljivo, umjesto hemijskih sredstava, koristi se prirodan i lako dostupan resurs, što je bolje za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Odbija štetočine, miris fermentisane koprive može odbijati neke insekte i štetočine, pružajući dodatnu zaštitu biljkama. Ovo je jednostavan, jeftin i vrlo učinkovit način da se povrće gaji na zdrav i održiv način. Zalijevanje koprivom nije obična njega, to je čarobni eliksir koji pretvara vrt u carstvo zelenila. Kopriva, kraljica prirodnog gnojiva, kad dotakne korijenje, biljke eksplodiraju od zdravlja i snage. U svijetu bilja, kopriva je kao adrenalinska injekcija, tvoj vrt nikad više neće biti isti. Svaka kap rastvora od koprive je poput čarolije za tvoje povrće, eksplozija rasta je zagarantovana. Zalij svoje povrće ovom zlatnom tečnošću i gledaj kako biljke bukvalno dišu, šire listove i rastu kao iz vode, ali uz zdravu snagu prirode. Ne troši novac na hemiju. Napravi ovu smjesu, dodaj ju povrću, zalij ljubavlju i neka tvoje povrće pokažu šta znači prirodna moć. Sigurni smo da ćete nakon samo nekoliko dana primijetiti bolji izgled svog povrća. Boja povrća će biti modro zelena, otpornost na štetnike velika, a urod će biti duplo veći nego ste imali do sada. Ako koristiš ovu smjesu umjereno kao prihranu za svoje povrće, sigurno ćeš primijetiti brži rast, zdravije lišće i veću otpornost na stresne uslove i sve štetnike. Toliko za ovaj put, ako vam se video dopao bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima. Podijelite video sa prijateljima i pogledajte također i ranije objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo.